Kada isa nga hingya hartong kadamha, kay ano nga diri lakit na magpuro. Kaya numan hartong akong diferensya, upay gulon takon atong ginuro istorya. Itataw lang iningaa kamutanga, sugad man inihinwaray kabuwasan. Waray na ba inemedyo nga katalwasan? Diyos na lang panlabi hiningamana. Sige na o kapunuan magurusan na kita, kay ano no sang kalalawdan na pa babas na. Haluyuhan kakukuhan masirap na, kay alam raghang katawasan aari na. Uuyagan kabataan sa eskwelahan, ang humay kun katbari kamu kay balay man. Mga humiran katamsihan su akalipaya, amureawan kapuswagan hingapan na. Sige na o kapunuan magurusan na kita, kay ano no sang kalalawdan na pa babas na. Haluyuhan kakukuhan masirap na, kay alam raghang katalwasan aadi na. Butang iba si higustuhan, inintahap-tahap ba si tigangan, kay di namaan to siningat iyan. Anda mo nga karugayakan, ahal nga to ba, bahal nga manami, di nangunguko, dirigod mapait. Matinaw nga tubig, bagay gulan kapait, nalab mo'y hapot ko, dirigod na hapit. Padis ang pagsiman linaga, sino pa nga hasa-hasa, hinarangan kasawsawan, im-im naglabsi hunggada. Aber butang iba si higustuhan, inintahap-tahap pa si tigangan, kay di namaan to siningat iyan. Anda mo nga karugayakan, tagay na bangkero, tagay na ayaw palipan. Kaya ito di mo pagpalakan. Matinaw nga tubig, bagay gulan kapait, nalab mo'y hapot ko, dirigod na hapit.
Adis marasa nga sumsumang bis magdirik nungin mag-aga iyan magiging tugada bisan unan nga hunggada aber butang iba si gustuha inintahap-tahap basit igangan kay di na maanto siningat iyan anda mo nga karugayakan bagay na bangkero bagay na ayaw palipat kaya ito di mo pagpalaka pagpikmat ngan